Nagaland Khatkati Lahorijan Adu ya hoi ke do karbia tumsi longle chojor et pura ke damtang pinnangan social media long pen ke danglo ke ongdong araratum akoy ke wandu bangso putha ke damtang pai ni phai trogar ni Khatkati bongrum arong araratum pherangkya mai phaponsi bangso putha ka bangke ahok kali pusi lamklar chipi pon Bokajan subdivision ang kangmate lakhain koraisi Borjan constituency ke parlo Khatkati bongruma rongalong ke damtang pai ni phai phoaner lo por phai krisia por malom border issue lapen solar project aputhak kahuri sai lapen Khatkati Lahorijan Nagaland ke dokar bia tumsi longle ke jor lok pu akoi nang ki pike angkur kavya lam lapen ahok kali pusi pherangke amai kang ni ponaput ningche pon lasin nili ki pui bang wangoi syndicate to nang cho claim moi tangka mahacepat doni longli dia ta syndicate kalimati kapre ka syndicate ta komane mias nang claim rong da ili tuma leng tunge zero da ke zero almost zero Khatkati Lahorijan mate Nagaland ahoy ke do karbia tum kisung tik ang bongsi chesong bompen wang bomsi pinyani anta karbi arong cherai kom dun bomlo non solar project asai ke ding mayarong araratum ke nituma phansi nang cholang pronglo busi molente rompen ningje pon kiplote pilo la jitu non doboma area lomla solar ki poni ko area ke leadership abe karbi tum leadership abe thek la nili tum siar ja ver choro solom area ke leadership kawe nai ki duk ter dak khotkhoti bazar Lahorijan bazar long dum kek hanru la hai non solar ki biji adong khok lompen han ka churi tu nang jitu jortum saite hala tum nili tum hansin nang lang from lo men ti sopen chenglok je asap mu chora karbi tumbang a border karbi a local domang pipot do clip ma nili tum hanse down lo je la tum tong tangka choendun plak luma mate la tum ge council kan understanding do dun kok man tum ki duk tum hanang hotai kok luma puai su non nili tum local ang bong siklan bong longle jor lo no doubt capital punishment pinamati longle ki jor nili tum phasi pino sibai inquiry wa no masih longle ki jor nai akal pritma lasu long nil tum kiat kan tum ke longle jor lo border sort of jor lo inquiry pamin no jor lo apen we are ready to debate with the autonomous council one by one regarding this land selling and all nil tum autonomous council ake hoya secretary pen chenglok a ero so sk mondol a land and revenue em pen chenglok katu kabi benta 1 to 1 table long kang ni ben si debate ma close room long mate open non son nang tum long media long public long wang pen chi than dak pen si masi long le ko an si jor alang Bokajan pen anante rang lapen palipathar pen present terang karbing long lai